Bos, ini list yang you minta. Okay, thank you. Bos, betul ke? I dengar you nak naikkan gaji staff. Betul? Ada apa-apa yang tak kena ke, adik? Tak tak stabil. You tahu kan, kenapa nak naikkan gaji staff pula? Saya tahu je makin tak stabil. Tapi kita punya staff lagi teruk dah. Harga barang naik, komitmen tinggi. Nanti dia orang pun kena jaga keluarga juga. Duit tak cukup. Itu semua masalah peribadi. Kita tak boleh buat keputusan ikut emosi. Betul adik. Bisnes tak jalan tanpa staff tau. Kalau mereka dia rasa hargai, mereka akan kerja lagi kuat dengan ikhlas. Walaupun mereka letih tapi mereka kerja dekat sini sebab mereka percaya pada company. Kalau bos buat macam ni, bos jamin ke produktiviti naik? Saya tak boleh janji bulan bintang, tapi saya boleh janji satu benda saja. Bila kita jaga mereka, mereka akan jaga company macam mereka jaga keluarga sendiri. So, berapa you cadang nak naikkan? Tak banyak adik, tapi cukup untuk mereka rasa hidup tak sempit sangat. Yang penting, semangat tak mati. Okeylah. Kalau bos cakap macam tu, I tetap akan pantau kerja mereka. Itulah yang saya harapkan you as a leader.